Z velikim veseljem odpiramo torej razstavo naših kolegov. Kaj lahko bi se v zadnjih jugoslovanskih vojnah zgodilo, da bi se današnja generacija slovenskih milenicev rodila ali mladost preživela v begunskih taboriščih in bila danes razseljena po svetu? Ne zaradi ekonomskih razlogov, kot se sicer žal dogaja, pač pa prisilno. Razmišljanje, da se take stvari dogajajo drugim, nam pa se ne morejo več zgoditi, je zelo kratkovidno. Zlatenik je potem dobalal energijo v tako zdravilišče, kot pa tudi v samo steklarno. Sem Laura Pinterič in res pač ne vem kako. Mi je zelo všeč razstava in se mi zdi zelo pomembno, da za vse praznike in to se vseeno vrnemo k zgodovini, ker je pomembno, da si zapomnimo, tako je rekel v govoru, da ne smemo zgodovine pozabiti, ker se vedno ponavlja in to ni dobro. Kakšen pa je tvoj stis? Simonič, se strinjam z Lauro. Se mi zdi, da je še posebej za vlade pomembno, da hodimo v muzej, da se zavedamo zgodovine in mislim, da to, kar se v šoli učimo, to so predvsem neki podatki. Mislim, vemo, okupacija je bila, ampak muzej pa ti da tiste neke zgodbe, ki se dejansko dotaknejo in spremenijo tvoje mnenje. Sem Laura Pinterič, se strinjam z njenima izjavama in se mi zdi pomembno, da se vračamo v muzej. Kakšno se vam zdi, da je sporočilo te razstave? Zavedati se grozot in jih ne ponavljati. Moje ime je Tiha Gudac i ja sam filmska autorica iz Zagreba i danas sam došla iz Zagreba na otvorenje i jako mi je drago da sam to učinila. Ja trenutno radim na jednom dokumentarnom projektu o žilet žici na hrvatsko-slovenskoj granici na području Kupe. I drago mi je da sam vidjela ovaj postav i čula predstavljanje o povijesti ovog kraja vezano uz postav iz razloga što mislim da je vrlo bitno. Mi smo svi naučili da je bitno učiti iz povijesti, ali kao što je rečeno u predstavljanju, sve je to jako kratkog vijeka ukoliko stvarno stalno, djelatno ne radimo na učenju povijesti, jer smo mi ljudi zapravo jedna rasa koja stvara prekrasne stvari, ali beskrajno glupe i zle stvari. I mislim da su ovakva događanja nužna i da su projekti u kulturi i iznošenje povijesti kroz bilo koju vrstu umjetnosti ili javnih događanja vrlo bitni u stvaranju i osnaživanju onog dijela čovječanstva koji želi činiti dobro. I mislim da je ovo danas jedan vrlo bitan podsjetnik povijesti u europskom kontekstu za koje je jako bitno hrvatsko-slovensko pogranično područje iz kojeg stvarno puno trebamo učiti, trebamo govoriti o aktualnoj situaciji u povijesti Evrope danas. Sem iz rodu Valjunijev, Zvonko moje ime iz Rogaške Slatine. Imam tudi starše pokopane v Rogaški Slatini pri Sveti Trojici, pač pa na sliki je pa stric Mikša Francl, ki ni imel te sreče. Med vojno je bil umorjen, ko je prehajal skozi žičnato ograjo k svojemu dekletu na Štajerskem, Veroniki. Zgodilo se je, da je to večkrat hodil, seveda k dekletu moraš večkrat hoditi, in je imel v travi, točno se je v travi videlo, kje lahko stopi, ker so že bile za žico nastavljene mine. In je žal potem en Max, oficir, je nastavil, ko je videl, da je to minsko polje malo spremenjeno, pa je nastavil potem žico in na to žico je potem čez par dni, ko je spet hodil za veliko noč k svojemu dekletu, k Veroniki, za žico napasal, z rokom na žico. In potem smo imeli pogreb, žal se ni moglo čez Sotlo, ker je bila Sotla zgrajena za 4-metrsko žičnato ograjo. Jaz sem bil še takrat mali fantek, osnovna šola, in sem gledal, kako se ta pogreb formira pri Maganatovih, pri Mikšatovih. In stric je po par dneh seveda
zastrupitev dobil in je umrl. Tako da je do pogreba prišlo dejansko v enem tednu, cela zgodba se en teden odvijala. To je bilo za nas hudo. Se pravi, če sem prav razumel, vi niste mogli na drugo stran iti, na pogreb? Ne, sploh ne. To ni bilo tak prehoda, kot je zdaj prehod. Ne. Recimo moj stric, njegov stari atek od Petra je tobak vozil v ceveh pod Zicem, ko so tiste cevi noter, smo nabasali tobak, da ga je vozil na Hrvaško. Mi smo pa dobili v tistih ceveh sol. To so cevi od bicikla? Ja, tam pod tistim, ker se tak nisi mogel. Graničari so to vse gledali. Nisi mogel kar tako česiti, ne. In recimo med Atomskimi pa med Imenom in Rogaško sta bila samo dva prehoda, ne. Po enih 30 kilometrih se je dalo čez, prej pa nič, ne. In povsod je bila tista graničarska straža.